UMnumzane Jacob Gedleyihlekisa Zuma longumongameli weqembu lezepolitiki Umkhonto weSizwe Party uthathe isinqumo sokumisa emsebentini lona lebekalisekela mongameli lomkhonto weSizwe Party waphindze wamehlisa noma wamkhipha kusishayamthetho lesiphakeme saseNingizimu Afrika ukuthi amele iqembu lomkhonto weSizwe. Lokhu kuta ngemuva kokuthi Sekela Mongameli Dkt John Hlophe athathe isinqumo sokwehlisa esikhundleni lona lebekamele aphindze akhulumele leli qembu kusishayamthetho lesiphakeme saseNingizimu Afrika longangamake Colleen Makwetla. Uvete kukhatsateka lokukhulu umongameli weliqembu makabhala incwadzi layibhalela amalunga Umkhonto weSizwe Party kanye netintatheli. Wakhomba ukuthi akaphathekile kahle ngalesinqumo lesitsatse ngusekela mongameli, kungakho umisiwe emsebentini ene uyaphenywa. Bantfu labaningi etinkundleni tekuchumana bavetile luvo lwabo ukuthi intfo lebebayilindzele kwakudzala sukela ngelanga Dkt John Hlophe wakhuluma ngaDuduzile Zuma ukuthi akamphatsi kahle kusishayamtsetfo lesiphakeme saseNingizimu Afrika, bebakulindzele ukuthi mongameli weliqembu utamehlisa esikhundleni. Labanye bathi babona ngalelilanga Tony Yengeni abekwa ukuthi abe ngusekela mongameli wesibili, ukuthi kungenteka Dkt John Hlophe bafuna kumqosha ecembini mara abati ukuthi batamcosha kanjani, balindze yena ende intfo le-wrong lebatayisebentisa kuze bamcoshe. Kuningi lokukhulunywako etinkundleni tekuchumana, but thina siyilethu Daily News sithi makukhona lokunye lokuvelako sitawubuya sitonihlephulela. Siyabonga.